w'ikipe ya Manchester City nyuma y'igihe gishize kirekire cyane byarabaye nk'indirimbo n'ibitero byayo bikajyaho. Barcelona imaze umwanya muto cyane muri izi deal muri ya feri, ariko biragaragara yuko igice kinini cya Rodri kiri kumwerekeza mu ikipe ya FC Barcelona kurenza uko yerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Byahinduye isura ni nyuma nkuko bimaze kwisobanura. Real Madrid yagize upper hand igihe kinini cyo kuba yasinyisha uyu musore Rodri, cyane cyane ko byatukaga no kubyifuzo by'umukinnyi ku giti cye na kampo wenda bataranabyinje ngo cyari cyifuzo cyo gutaha mu rugo akaba yasubira mu rugo. Biza no kuvugwa Real Madrid ivuga ko rwose batari interested biciye mu muyobozi wa Perez, ariko ku busabe bw'umutoza Jose Mourinho aza kumvisha Perez ko bajya muri deal bakaba bamusinyisha ari umukinnyi yakenera bisobanura byose projet y'icyo amukoresha. Perez akonveke yemera ko bajya ku isoko ryayo, haba n'ibiganiro hagati ya Real Madrid n'ikipe ya Man City, ariko nyuma yaho baza kwinjira mu biganiro no bifite bihuri n'amafaranga mu gihe umusore personal terms na Real Madrid nta kibazo cyari gihari, bari barumvikanye bigiye ku mafaranga rero ikipe ya Man City isa nk'ibakerereza, bigaragara ko izagurisha ariko ibanza kubabwira ngo mureke dutegeye turebe umusimbura we uyu musore w'umunyamaroke Ayub Bouadi naza nibwo tuzavugana ku giciro cya miliyoni 60 Real Madrid nizifuza gutanga, ariko ikaba yatanga 55, izo 5 zikazaza mu byo muri za add-ons. Icyo gihe Man City yumvaga bishoboka ko iyo deal yanashoboka pe, ariko itegereje ko nimba undi muntu wakwinjira muri no deal ya Rodri. Noneho bavuga ko City ari imeze nk'ihamagara andi ma equipe, habaje kuvuga Paris Saint-Germain ariko isa nk'ihita bigendamo gakeya, ariko noneho bigeze kuri Barcelona. Pezi ravuzwe ibeshyerwa. Ibyo ntabwo yigize bikomera cyane na Barcelona, icyo yari yavuzwe. Barcelona rero mu minsi nk'ibiri ishize nibwo byatangiye kugenda birinkinga ati Barca igiye kureba uburyo yakwinjira muri transferi, ati Man City ikeneye undi muntu uza kwinjira muri transferi kugira ngo ibashe gukora ko yacuruza amafaranga menshi, kandi uko n'ikipe ibishaka icuruza umukinnyi. Man City yungutse Barcelona kuri uyu munsi w'ibiganiro byatangiye ku buryo bw'imbona nkubone. Equipe baravugana, kampu y'umukinnyi bari bavuganye, noneho binarangira kampu y'umukinnyi bayikonveye ku joininga projet y'ikipe FC Barcelona. Ubu nguko amasaha turimo yangaye nuko n'umukinnyi amaze kuba konveke kuba yakingura imiryango akaba yavugana na Barcelona, bisobanuye ko rya jambo yahari kwa Real Madrid kuba yatangiye gukingura imiryango imwerekeza kwa Barcelona bihagaze neza. Noneho mu byo Barca yakwishyura za miliyoni 60 Real Madrid yatanga mu byiciro 55 n'eshanu zaza mu buryo bwa dons, Barcelona yagiye itanga 60 cash, ariko bivuga ko Man City itarababaza niba yakongera, ariko bivuga ko Barcelona iri ko yakongera ku icyo giciro mu gihe cyose Man City itabyumva. Ariko umva uburyo baje bo n'umundi hari agaciro ka miliyoni 5 bariho imbere Real Madrid. Rero bikaba bisa nkaho Real Madrid nayo isa nkaho nyuma yo gusinyisha yandi Diomandi bivuga ko nta rindi soko biteguye kuba bajyaho, n'ubundi bavuga ko bwa bushake bwa Perez busa nkaho aribwo bugiye gutuma transfer itagenda neza 100%. Perez yabaye nk'ubigendamo gake mbere na mbere, kuko ubushake bwa Rodri bwaje yabugaragaje mbere akiri kare rwose. Perez atinda kubyumva, uwo mwanya wo kujya kumukonvenka twatangiye tubivugaho kare. Ntago Barcelona ari kwishimira ko nayo yabona Real Madrid yiyubatse kuriya, ibizi neza ko intego nyamukuru kuri Real Madrid no kugaruka mu mujyi wo gutwara ibikombe. Ariko noneho amakuru yandavuga ku byo Edizo wavugaga, avuga ko abakinnyi bo mu ikipe y'igihugu ya Espagne bari mu bantu bagize uruhare rwo gukonvenka no kwereka Rodri ko muri FC Barcelona ari umukinnyi waza yubashywe agahabwa icyubahiro, akaza ari umukinnyi ekipe ikeneye. Biri mu bintu birimo biravugwa, ari nabyo byanatumye Rodri asa n'ugomba kubanza gutekereza. Sofa ntago arafata icyemezo, ariko izo nkuru zirimo zirasohoka ziravuga ko agifite uwo mwanya wo kubanza gutekereza niba ajya muri Barcelona cyangwa se ajya muri Real Madrid. Ikintu kimwe nabonye bagarukaho baravuga ko uruhande rwa Rodri ngo rutashimishijwe n'uburyo Real Madrid yagenze gace mu gusinyisha Rodri. Uyu mugabo witwa Pablo Barquero ari we mwaja wa Rodri ntago yishimiye cyane n'itinda rya Real Madrid ku gufata icyemezo kugira ngo basinye basoza amasezerano. Ariko nyuma y'uko ngo n'ubusanzwe ikinyamakuru cyakoze inkuru kiravuga yuko iyi company yitwa BFC6 Sport Limited ariyo iyobowe na Pablo Barquero, n'ubundi ngo kirabure na mbere ko umwaka w'imikino urangira, mbere ko igikombe cy'isi gitajya gutangira, Barquero ngo yari yapropose Barcelona ko yagura Rodri.
ni ukuvuga ngo uyu mugabo witwa Pablo Barquero niwe ubwe wasabye Barcelona ati turifuza kuzasohoka muri England uyu mwaka w'imikino, ese byashoboka yuko twazaza iwanyu mbere y'igikombe cy'isi. Ariko Barcelona ntiyabyinjiramo cyane, bahita bajya mu gikombe cy'isi. None mu gikombe cy'isi bitangira kuvuga muri Real Madrid, urabizi ko byabaye kugira ngo bakonveke Perez cyane kuba yajya muri iyi deal, atabyemeraga yumvaga. Ariko none akaba yaraje mu matora ya Real Madrid cyane, avuga ko umugabo witwa Riquelme avuga ati nyine nimara gutorwa ku Real Madrid mu kinywa mbere businyishe ni Rodri. Abandi bakabibuza bati shobora gusanga yenda Perez atashaka kumwemera kubera yuko yari umukandida wa Riquelme, batari kujya n'ahantu bihuriye, ahubwo Perez we arimo arafokasinga cyane kuri Galacticos. Jose Mourinho akaza akabwira ati biramutse tumunyu no muntu byaba ari ibintu byiza cyane, bikaba nkuko Perez atanga uburenganzira Real Madrid ikaba yakwinjira muri iyi deal. Ariko mu kuyinjiramo Madrid ikaba ifite target ya cya kintu Perez yavuze mu matora ati tugomba gusinyisha the star. Babanze kugira ngo barangize closinga deal z'abandi bakinnyi aba free agent bari baje, barimo ba Bernardo Silva, barimo ba Ibrahima Konate, no kurangizanya nabo ngaba bakukorera nabo bari babonetse ko Madrid yari ifite iki kibazo cyane. Ariko uyu mugabo twa Pablo Barquero ngo yababajwe bikomeye cyane nuko Real Madrid itigize ifata Rodri nka priority, ikabanza kurangiza zino deal z'abandi bakinnyi bose. None ngo igihe cyari kigezeho ngo nabo ngo mbese ni nko kwihimura, mwadusuzuguye kandi dushobora kujya ahandi hantu badukeneye. muri offer barimo kubwira Barcelona, baragira Barcelona ati twebwe dushobora kwemera kugabanya imishahara ariko tukaza kuba ahangaha. Uwitwa Lamine Yamal ngo ari mu bantu babigizemo rero cyane mu kuvugisha Rodri, mbere yuko Hans Flick amuhamagara kuri telefone bakanivuganira ko Hans inkuru za zavuze ko yihamagara Rodri kuri telefone aramusobanurira ko ashaka kuzamukinisha we na Frank de Jong. Batise Frank de Jong kari aho ngaho asa n'uwakira aho ngaho bizagenda gute, ariko ngo Hans yamwiyamagara ati ntugire ikibazo bijyanye n'imikino nanga nta kibazo gihari uzakina. Lamine Yamal ngo mu bantu bakonvete cyane no kubwira Hans Flick ati nyamara umuntu turamukeneye. Hazamo iyo groupe ya Barcelona iri mu national team irangajwe na Pedri, ariko bura ngo Lamine Yamal ngo n'uruhare runini cyane rwose ko batagiye kumwita ngo agent, Lamine Yamal agent, kuko ari mu bantu bagize uruhare kugira ngo ibiganiro ngo bya Real Madrid na uko bya Rodri na agents yari yaboye na Pablo Barquero ibashe kubaho. Ni benshi icyo ni kimwe. Ikindi kintu kirimo gikomeye, Rodri we yiteguye gutaha mbere. Yego hashize iminsi avuga nawe rwose yariteguye gutaha gusubira mu gihugu cya Espagne. Rodri City yabimwemereye kera. Rodri yemereye City ko yaganira n'ikipe Real Madrid kugira ngo bumvikane ibizatangwa, ariko hajemo ikindi kintu gikomeye nanone. Rodri azahabwa miliyoni 30 na FC Barcelona buri mwaka. Uri kubyumva? Umushahara niwe azajya abona miliyoni 30 z'amayero buri mwaka. Ntabwo ari amafaranga makeya ku mukino, ni amafaranga menshi cyane. Ibi nabyo bishobora kugira imbaraga. Yabaje aje muri Real Madrid gahoro wa kabiri nyuma Kylian. Yabanganya kwanza na Kylian kuko Vinicius agiye guhenga 25. Yego. Uri kubyumva ibyo bintu? Ikindi cya kabiri buriya attention, aka gakundi k'abakinnyi b'ikipe ya FC Barcelona babigize nawe mu ikipe y'igihugu, bakinana nawe mu ikipe y'igihugu. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, kikaye bari njye bibona gutyo, izi kipe zombi zifite uburyo zinatandukanye mu mikinire. Nabone ngo Camping yamubwiye ko kwa Barca byakunda, urumva uburyo bakina n'uburyo yakinaga kwa Man City. Urebye igihe Rodri agezemo ni igihe cyo gukina umupira woroshye, football is soft, yoroshye. Uri kubyumva Jera? Ndabyumva cyane. Ageze mu gihe cyo gukina umupira uri soft. Pedri Rodri ako kantu uri kukumva, ariko ko shaka kubekuza cyane nakantu oya igihe ari cyo ari kimwe nyine nakantu ko mu buryo bw'imikinire, mu buryo bw'imikinire cyiza cya Rodri nuko Rodri we ibyo bintu byose yabifitinga kubera ko we n'umukinnyi yakimara Atletico Madrid aheka yego kandi ayiyobora yego, aje muri Premier League y'agatuza ku gipfunsi yego. Ibyo byose we ikijyanye na je yari yose Rodri n'umukinnyi uri kompre gufitinga muri je yari yose heka aragwamo akanyorosha kamanyoka kuko Barcelona Espagne nako akakagwamo, hanyuma n'agatuza n'igipfunsi ko muri Premier League ni nkokora yaramaze kuzimenyera, yaraziteranaga nawe ijyanye na je we nacyo aga ikibazo arashaka ahantu nyine. Ni ijambo rimwe uyu mugabo witwa ngo Pablo Barquero we niwe wabigize intambara. Twubahwe ikindi. Ariko nanone tujye ku bintu bindi. Ikipe ya Barcelona ifite ikibazo gikomeye
cy'umusore witwa Frankie de Jong ivunika rye rya hato na hato. wanenzwe cyane n'umutoza urumva iyo ahari ni mwiza ni mwiza cyane afasha byinshi Barcelona ariko nawe iyo agiye Barcelona itakaza byinshi ahangayika n'ubu baratangira umwaka w'imikino adahari n'uyu wenda nawe ni ibibazo by'imvune nawe ibibazo by'imvune bimumariye iminsi ngo no mu bintu bya perezida mu byatumaga atabakombeka uyu ni umwaka wa gatatu kuri Rodri adakina mu by'ukuri adakina reka tuvuge umuntu wagize ACL kuri rwa rwego imyaka 2 Man City yamubuzemo abonye ko yarasafarinze ku buryo rwose Pep Guardiola niwe waravuze ngo kugaruka kwa Rodri mu bihe bye byiza ni mu gikombe cy'isi ubwabyo Pepe yarabizi urumva ko ari umuntu yarasanzwe azi cyane ariko hari ikintu natekereje kuva kare Real Madrid iba yarakeneye Rodri ari first priority yabo iri ko amaze kumukura mu nzira kuko hari abandi bakinnyi Barcelona yifuje nka priority yabo ya mbere Real Madrid igiye muri diro nta masegonda byafata ariko se uravuga se Bernardo Silva Kukurera ko yari umugenzi nka Yohani nawe waje yigendera Kukurera wingo yarahuriyani yarazi ko azakina muri Real Kukurera niyo batamuzana iyo yari no kwizana bivuze ngo rero iyo commitment izo mbaraga izo ngufu zishyirwa mu gushaka umukino anyway hari igihe uvuga uti mukinnyi ndi kumushaka wenda nibyo kamugire priority ariko se ubundi Real Madrid itabonye Rodri byayibuza kubaho ahubwo wenda hari ku mwanya Rodri akinaho hari ikintu wari uranje twakwibaza none Madrid Perez yawe arimo kubibona ko ibitabo bijyaza kuguza kugona injira mu kinyereje 25 z'umushahara nacyo wagitekereza ni menshi wenda ko niba bapfagana Vinicius umushahara munini niba bari mu gutekereza muri aba Faransa babiri ngo gusohoramo kubera ikibazo cy'umushahara kugira ngo nyine barigarize imishahara yabo binjijemo Rodri w'iryo bifaranga byinshi kandi w'igihe gito kandi urya ntanacuruza byinshi we nawe wenda gucuruza je hanze y'ikibuga ajaga Champions League Madrid mu bucuruzi bukomeye wenda hanze y'ikibuga byo nta kintu gusa igihari cyo kimwe Barcelona nayo ari cyo kwiyibaza iraza kumwinjiza kuri umushahara munini iraza kuza gukora iki kugira ngo isora abandi kuko ntago nayo yabasha kubikora tuzi ikibazo cy'ibitabo n'imishahara ya Barcelona ariko birashoboka kubera ko kereka Frankie de Jong ni mugira ati hari amakuru afite Frankie de Jong uri mu babahenda buri turagushirahenze cyane pare hari byo nta kibazo kuko nk'ubu ngubu barimo baravuga batoke nidukomeza kuganira bigakomeza kwanga hari ukuntu ngo bashaka gushyira akamavinga muri gahunda yo kujya muri City yego sigeze kumuvuga wari ubwicanye gusa ariko City barayanga kuko Madrid kugira ngo City yorohe nyine urumva umuntu akoresha ariko Madrid ntago ari agent wa Arsenal akoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibintu bye bikure ifitiye inyungu se kukohereza akamavinga muri City kugira ngo City yumve ko bishoboka ko Rodri agenda atari bwerere ese yashyizemo Chouameni yashyizemo Chouameni muri deal ariko Chouameni ubona ukuntu Real Madrid iri kumuhisha fwa ntabwo gushaka no kumenya uzi ko idashaka navugwa muri bino bintu by'amatarasi ariko uko bavuze n'abafana barere nsigayemo barakari uvuze ngo Chouameni azasohoka Chouameni azajya uzi ko Real yafashe Chouameni ikamuzirikana ikamuhisha cyangwa kikamavinga ara azisanga Carrington nyamara ese ko kikamavinga ende ese ahubwo ahubwo dore ikintu cyashoboka ubu ngewe ndi Real nabwo kamavinga najya muri Lille bawudeje muri City Rodirazi inkuru zabaye nyinshi cyane kuri mugoroba zose zirahereza Barcelona amahirwe abandi bose ariko bikagira muri umuntu umwagent ngo ubyita agasuzuguro batekerezaho cyagiye bifuje kujoininga Real Madrid Perez akabanza gusa nka transfer yagize kuyakana Rodri ntago kwa Real Madrid bikunda nta mwanya hafite iyi nkuru byababaje cyane iyi nkuru isa n'ikitwaga papu mu cya Kinyarwanda ntabwo ari gapapa ariko ni igiki none ni iki ariko n'ubundi biragaragara ko Madrid nta bushake inkuru ziravuga ati Madrid ntabwo bushake nta bushake ibyo n'ibyitayeho nyine umutoza n'uri kwipushinga cyane umutoza ariko kabanje kubyanga burundu club ntabwo nguritere club nyine muri Perez ko bivuga ko Mourinho ngo iyi nkuru yayimenye baramushaka reka nacyagiye bamugarukaho still ni Mourinho nyine icyo ni kukubwira Mourinho akimenye iyi nkuru yuko Barcelona zanyize imbaraga zingana gutya ngo yumvishe mu nda ngo habaye nk'ahantu hanyuzemo haciyemo ikintu cy'icyuma ubwo yabwe n'umuhora hura umunsi yego waravuga ati at least wenda niyigumire mwasi ariko kuba agiye mwa Barcelona turahombye cyane na Barcelona uzi ko Barcelona yabwiye kampuye ati simwe tweka rwaye twazaza banza avurwe nta kibazo akire ariko Real Madrid waza avurwe akire na Barcelona aryamye Barcelona gukora nkaka kandi yantuza igikora urabona za ntare zo muri Myanmar
inki iza ntare zo muri mayinamari haba ishyamba ze intare zo muri buri ntare zo muri mayinamari ngo zijya zireba Uvuga intare hari nyantare irindi shyamba tubonye. baturanye hirya ngo ribamo izindi nyamaswa ngo nyinshi buriya ngo zitari intare zindi ngo zikanga intare urukumva ngo ari ukuri igihe akavuga ati none ko mbona n'inzovu igeze aha ngaha itembera none yatemberera hariya ifata nawe ngwino mu ntare ubwo rero barisa yarebye uyu muntu witwa Rodri najya hariya cyakora yaripfuye pe uyu muntu witwa Rodri najya hariya hakaba hakiriye bari abantu kuko n'ubundi tubwizanyije ukuri ikintu cyo nemera ko Barca impamvu nta kintu byari bibwiye nuko Barca avuga ati ese koko biriya bintu bya Vinicius byashoboka kuko buriya Real Madrid isinyisha Rodri itakaje Vinicius hari izindi mbaraga itakaje ikintu kinini cyane none Barca yabyizeho bongera amasezerano Vinicius bashaka kuzana Rodri bongeramo na Rodri wenda umwana twa demande wari igiciro ku giciro ntawe uzamenya bizakora cyangwa bizanga kuko nta bushobozi bwe bazi bizakora cyangwa bizanga ariko hari undi muntu hariya arizewe uhorana ibitego 40 muri buri sezo witwa Kylian Mbappé udakorwaho n'Isimba n'inyamaswa iri hariya none iyi nyamaswa yitwa Real Madrid ya Vinicius na Mbappé kuyongeramo witwa Rodri tuzaza ibyiza reka tuzambagatanya undi mu gisenge yaba tekinike nisamagaranya ariko reka mubwe nanone Madrid nawe ibyo ukora udiraga umugore cyangwa umugore kuko nanone haramuka agiye kwa City nako kwa Barca uzagorwa byaba byo ngo Barca no mudafashe shaka iti mureka numwatakaza ko mureka shaka mureke kuko uriya mwana yitwa Gerard Martin ukumagari kubane kukubayisi mudafashe wambere ku isono nanga ntibakiranaga bundi ndabiranaga ibahagarana kansara gaterefiri shiri ko nagatereye baramuga bakabahagarara imbere nta n'uzamenya ko defense ari ibinyurane ntawe uzava kubyita uko bazayizihangayikisha yafashe la puta mu gitangaza umuntu witwa Pedrinho mama arayishuka agapira ko ku rurimi kaba karagenda cyane ariko mu niko bigenda reka dukoreshe ibintu twabonye yego Pedrinho ahagaze imbere y'i defense ya Espagne Rodri I mean c'est Pedrinho ndiko niba Rodri ahagaze imbere ya defense ya Espagne ikarangiza irushanwa y'imikino 8 gikombe yinjijwe igitego kimwe Rodri ari mwiza kandi bahuye n'umufaransa ibyo ni ukubwira ayihagaze imbere yahagaze imbere